Assalamu alaikum YouTube görücüler, жылқы сүйүүчүлөр. Сатууда тугандар өспүрүм тай бар. 1 жаштагы өспүрүм тай тугандар. Өңү жерде түстө. 3 бутак экен, бир алдыңкы, бир арканкы бутак. Сору көкүрөктөрүн көрсөтөлү. Тайдын көкүрөктөрү, туяктары, буттары таза. Толук görünüş. Eti az biraz arıgırak taydın. Butu kolu uzunlukları, söğüktörün görsöңөр болот. Boyu 1,45 cm doğanlar. Bazına gelsek bazı 95 bin gen doğanlar. 95 bin biraz kemi var ki. Var. Тай тугандар аксыда жеп ичиши бардыгы жакшы. Моюн узундуктарын да көргүлө, булчуңдары, сөөктөрүн бычымын көргүлө тугандар. Толук көрүнүш.